Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Tu veux me taper? Même si tu cours de main. Ouais, katumboka. Ariko muzo urabaze. Ndakubaza izi de filime wampaye. Filime umuntu ashyira muri televiziyo kugira ngo akure imyotsi. Ubu ko ari website nziza kandi yizewe wakora agasobanuye kazima ukagahereza abanyarwanda bakakugana ari benshi. Ni jese ka. Jya kuri Google. Wandike mu wa akadomo agasobanuye akadomo online. Uhereza abanyarwanda ibintu bizima. Sinto gufasha wewe bivuga ngo nye. Ntaga agasobanuye gusa wasanga n'amakuru y'ibyamamare abahanzi abakinnyi b'amafilimi n'abakinnyi ba football. Mu kirema nawe wabikora. Enjo. Uskora agasobanuye keza. Tu n'as pas mon argent. Je quitte chez toi venir demander mon argent, tu es parti te cacher. Tu pensais que je ne vais pas t'attraper. Et je sais tu me payes mon argent. Tu me dois la dette de 8 mois sans payer la maison. Et tu ne veux pas payer pourquoi? Maintenant la maison t'appartient. La maison est à qui? Demain tu payes mon argent. Mais si je ne fais pas te patienter jusqu'à aujourd'hui tu payes la maison.
Tu me paies mon argent aujourd'hui ou pas? Ariko se wampaye umwanya nkagusobanurira ubundi. Quel temps? Quel temps? Itonde njye ngusobanurire. Depuis quand tu seras en train de me mentir? Itonde njye ndabyumva neza ko ndi mu nzu yawe. Nimba ndi mu nzu yawe rero ntabwo ari ngombwa ngo uzumfata gutyo nkubita. Mais tu connais que la maison m'appartient. Ibyo ndabyumva. Ibyo ndabyumva. Ariko nawe ubwawe uri umugabo sibyo kandi ngo mubyo umugabo aguye mugenzi we yorosa utwatsi sibyo. Urabye ibibazo njye mfite mu rugo rwawe. Ukaba uri kuza nkubita amajido undunda hano hasi gutyo. Wagakwiye kungirira impuhwe byibuze nawe. Je suis déjà fatigué quitter la maison chaque fois venir demander de l'argent. Ibyo ndabyumva rega amafaranga wanjye ngomba kuyashaka nkayagura sibyo. Ariko ndekura Combien de fois tu dois chercher l'argent maintenant? Ndekura mbaze nkubwire. Ibyo kunda ujye kuza uvuga igifaransa. Moque de moi et tu me dois de l'argent. Ndekura man. Ndekura njye nkubwire. Je ne te lâche pas. Je te lâche pas. Itonde ndekura nyine mbaze Tu nkubwire. veux me taper? Itonde. Ujye kuza ndatabona iki cyambwira nimba ushaka kurwana nabyo tubikore. Même si tu cours demain. Même si tu cours, je vais t'attraper demain. Ici chez moi. La nuit va t'amener. Niwe twashakaga. Ni iki ngiki? Murambaza iki? Kubaza iki? Itonde baze mwitonde. Itonde iki? Nimba twacuranya amabuye y'agaciro nkaba nariyengeye nyine. Tukiswa yasangiye. Sangira ikirawe gashibutiza. Ubwo nimba atari wowe n'uyungwi. Ko mbona musa muravuka. Umva nkubwire nyashye. Twagoye amahirwe ya mbere ya kabiri ya gatatu. Tugiye kugwa amahirwe ya nyuma ya kane. Waturiye amabuye yacu turakwihorera. Iyi nshuro ya kane tuzakwica. No. Wakimara. Ariko skale kavuga ko nakahera. Ngo nakagabo kanje do nta kindi kamaze cyetsa kwirwa gatorozwa ubufaranga kivye mu baturage. Namune ngo ninda mugore wa se bundi arahaga kuryo kansa kuri. Kagaso nakajura. Nikora. Umva nikodesha ndamafaranga yanjye. Ibyo birakureba. Abaze shabundi bana amafaranga kodesha inzu nta nimwe tugira zo kwambara. Kambara imbagara kambara ibirere wa kigoryo. Ntumenyere. Tu cours en pensant que je ne vais pas t'attraper. Moi aussi, je veux mon argent de la garantie. Ndakyo ndari kwinjiza abagabo mu nzu.